bayede makumbamana umhlaba lokhu maye ushoba lenkonkoni isidlula lento sikanobambisana umuntu amkhaflela umathila ngabalele umphehlweje ngaphansi kwamanzi ugogo logobela isalika sempondo uvuma lelo sisweni angithi ngiphekwe phansi le kwamhlabela lingana ngiphekwa isiganda senyama esafele emazweni sekuphinde kuba njalo ngemvume nangesiphiwo engiphiwe sona kuthiwe namhlanje angeke ngimthulele injula kule njula yethu lapho sizobe simphethele khona nansi imfihlakalo khona la lapha sizobe siphethe izinto zokukhuphula umuntu kwezamabhizinisi noma ngabe luphi uhlobo lebhizinisi olenzayo osomathenda kube yibo bonke abantu abathi bona sebekhathele manje ukugquma njalo belokhu beqhuma bephalaza kaningi kodwa izinto azenzeki angithi imfihlakalo yasehlathini phela le ngiyitholile ngayinikwa lento ukuthi ngiphilise abantu ngilekelela abantu sizobe sine special ngomhla ka5 waka October umhla ka5 October ku2000 ku2024 kuwo lo nyaka lapho khona sizobe sinanayi injula esobe sikhiphela abantu sithi baphila abantu bakhuphula amabhizinisi abantu basukumisa umsebenzi lo msebenzi ke uyobuphuma ngenani nangemvumo engiyitholile mangikhuluma nogogo nomkhulu ehlathini kwasekuthiwa hayi cha shoba lo msebenzi ungawukhipha wehlisela abantu ngoba sekuzwakela ukukhala kwabantu ukuthi abantu bayakhala abanye isimo asimile kahle bathi ogogo senze ukuthi ukhiphe lo msebenzi ngo15,000 so kulabo nalabo abanenhloso nabafisayo ukuthi balekeleleke kule njula esiyiphethe la ekhaya sithi cha hayi bazosondela ngomhla ka5 ukubhalisa sekuqaliwe kuvuliwe uzongithola kule nombolo ethi 066 177 4078 066 177 4078 sikhumbuleke njalo ukuthi kuzo zonke izinto nezinqumo zonke esizithathayo akusiko konke okulimazayo nokubulalayo lokhu kuhle phela kunenjula kukhona la khona ekuthintwe khona okwenzela khona ukuthi mangabe usufuna lokho okufunayo noma wenza lokho okwenzayo kwenzeke ngalendlela ofuna ngayo ngomenza kwenzeke lapha umavula kuvaliwe nalapho khona kuthiwa kungena khona umuntu siyangena la ngqongqosho onganamnyango lo siyacela ke kini nonke endlondlo makumbamana umhlaba sithi kubo bonke abafisa ukuthi bathole kule njula bazongithola kule number ethi 066 177 4078 bayede